Dumelang sanibonani ma-Afrika akhethwe nguNkulunkulu ama-Afrika amahle siyabulisa emakhaya imvuselelo African Traditional Church singena endlini yakho namhlanje ngamandla singena endlini yakho namhlanje ngomoya singena endlini yakho namhlanje ukuvuselela umoya wama-Afrika ukuvuselela izinto zakho njengoba wazalwa ungumuntu omnyama njengoba wazalwa ungumuntu onobizo lomoya njengoba uzi-understanda njengomuntu omnyama sithi namhlanje njengoba sihlangana namhlanje siphinde sikhuluma sithi sokuphathela indaba enkulu mama baba bhuti wami ngicela ukuthi usebenzise umzuzu lo namhlanje musu kusuka musu kundlula awuthathe isikhathi sakho uhlale phansi ubheke ukuthi ingabe namhlanje yini esokuphathele yona yini ezoshintsha impilo yakho namhlanje ithi ngingena endabeni ngokusheshsha namhlanje ngiza kuwe ngithi mama ingabe uyafuna ukubona imanga zenzeke empilweni yakho ingabe uyafuna ukubona uNkulunkulu wabantu abamnyama ekusebenzela ingabe uyafuna ukubona uNkulunkulu wama-Afrika uNkulunkulu wabantu abamnyama ekuphakamisa ingabe uyafuna ukubona imanga zenzeke empilweni yakho mayingabe kunjalo awulahlekanga imvuselelo African Traditional Church ila ukuzwenza ukuthi lokho kwenzeke ila ukuzwenza ukuthi amaphupho wakho uwabone eyenzeka mhlawumbe mangikhuluma kanje uthi no man angisakholwa lutho ngoba into esihlala sizwa abafundisi mabangena bahlale bekhuluma le ndaba abafundisi masiye enkonzweni bahlale bekhuluma le ndaba mina ngithi kuwe ke woza nge-10 why ngithi woza nge-10 zika December ngithi woza nge-10 zika December why nge-10 kwimvuselelo African Traditional Church ngoba kuzabe kuyenzeka into engakaze yayenzeka ngoba kuzabe kuyenzwa izinto ezingakaze zayenzeka ngoba imvuselelo African Traditional Church izabe ikuthatha ikubuyisela emuva kubokhokho bakho izabe ikuthatha ikubuyisela emuva kwimpande zabokhokho bakho why ngoba wena ungumuntu omnyama wazalwa ukuzalwa uNkulunkulu wakudala ukuthi wena uzophila ngempande mama baba bhuti sisi wami singabantu uNkulunkulu usiphe indlela yokuphila ingakho uthe izani kimi ngendlela eningakhona kusho khona ukuthi kusho khona ukuthi mayingabe ngikudala ukuthi ube mhlophe yiza kimi ngendlela ongayiyo mayingabe ngikudala ukuthi ube ngumuntu omnyama iza ngendlela ungakhona why ngoba mawubiza uNkulunkulu ngendlela akudale ngayo kula azokuzwa khona mawubiza uNkulunkulu ngendlela akuyenze ngakhona kula uzobona izinto zenzeka ngoba kula azokuzwa khona ingakho mawufika kwimvuselelo African Traditional Church sitshela abantu njalo sithi uma ungumSuthu thandaza ngesisuthu sakho uma ungumVenda thandaza ngesivenda sakho why ngoba ngeke ube ngumSuthu uthandaze ngesiZulu ngoba uNkulunkulu wakho ngeke akuzwe ngoba uthe wena uzokhuluma iSuthu ukuthi mawumbiza ngaso akuzwe manje ngithi kuwe mama baba imvuselelo African Traditional Church inkonzo yakho imvuselelo African Traditional Church inkonzo eza ngendlela leyo uNkulunkulu akudale ngayo ingakho sithi nge-10 zika December nge-10 zika December 10 o'clock ekseni imvuselelo African Traditional Church in Africa izoyenza into engakaze yayenzwa enkonzweni izoyenzwa izinto ezingakaze zayenzwa emabandleni usho kanjani mawusho kanje ngithi kuwe nge-10
imvuselelo African Traditional Church umholi wayo umkhulu hodi uzabe emake sure ukuthi ukhipha zonke impande zakhe ezinamandla. Mhlambe wena uthi no nginokuza during the week ngithola impande lezi ezabe ziphuma nge10 akusilezo ozozithola ohlala uzithola during the week. Lezi ezabe ziphuma nge10 yilezi zesigodlo sakhe esidip esijule kakhulu. Manje sithi kuwe mama, sithi kuwe baba, sithi kuwe mkhulu, musu kufa uhlupheka kune solution. Musa ukuvuma ukuthi ufe uhlupheka uzoshiya abantwana bakho kwinhlupheko ngoba zange uthatha ama decision right. Sithi kuwe ngiyi10 mama uthi bakuphambanisela idlozi. Ngiyi10 sithi uzosetshenzwa, uzonikezwa impande, uzofakwa ibhafu, uzosebenzwa ngendlela yamandla. Ubheke ukuthi ingabe inhlupheko leyo ophila phakathi kwayo uzofa uphila kuyo na. Mhlambe wena uthi idlozi alisangisebenzeli. Mhlambe wena uthi no uyazini mina nje sengiyaziphilela sengigive upile empilweni ngoba ngazama ngempela. Ngesinye isikhathi uze usho uthi ngahamba inkonzo, uze usho uthi ngayikhipha imali eningi enkonzweni ngizama impilo. Kwadlalwa ngami ngatshelwa izinto ezinga exist. Ngithi kuwe imvuselelo African Traditional Church, imvuselelo African Traditional Church ngiyi10 ayizokhipha amanzi ithi nawo amanzi hamba uyowasebenzisa. Ayizokhipha ioil ithi thatha nayo oil hamba uyosebenzisa. Ayizokutshela istory esingekho. No. Le inkonzo ye traditional, inkonzo yesintu. Sizabe sikhipha impande sithi mama ufuna umsebenzi nayi impande hamba uyothola umsebenzi. Mama imali zakho zivalekile baba awutholi imali zakho kudala ugijima uretire abakunikeza imali zakho sithi thatha nayi impande awuhambe uyisebenzise sibone kuzoyenzakalani. Wena uthi no man mhlambe uyakhuluma awu understand uyazi mina impilo yami ngendlela ingakhona angisayazi ngithatheni ngihlanganise nani. Why? Ngoba izinto zami zonke ngendlela esingasavumi ngayo ingathi nginesichitho, ingathi nginesinyama. Man ngiyazizwa kunento ehamba phakathi kwami, kunento ehlele esiswini uyazi angisayazi ngenzeni. Ngithi ngiyi10 sizokupruvela ipoint mama baba ngiyi10 sizokupruvela ipoint. Ay bakhona abasho njalo ngawe. No bakhona abathi bahambisa African Traditional, bakhona abathi babelieve kwinkonzo yama Africa, bahambisa African religion, babelieve kuyo bayasikhokhela. Ithi ngikutsheleke njengoba uthi baningi bakwenzeleni, njengoba uthi uyabazi yini abakwenzele yona, uyazi why kungayenzeki lutho. Uyahamba uyenkonzweni ubuya enkonzweni akwenzeki lutho. Ungena lenkonzo uyaphuma, ungena lenkonzo uyaphuma, ungena kule kodwa ayikho into enza. Uyazi yini enza leyo nto? It's because inkonzo oyihambayo ayikunikezi into ebhekane nawe, ayikuphi into ebhekane. Mama uthanda ungathandi ungumuntu omnyama, baba uthanda ungathandi ungumuntu omnyama. Umuthi isolution yakho. Nyeke umthakathi akuthakathe akusebenze ngomuthi then wena uthi uzokhipha umuthi ngamanzi. Ayenzeki. Nyeke mama baba, nyeke umthakathi aphakamise isilwane, aphakamise izinto zobumnyama, akusebenze ngesilwane akuvale then wena uthi uzokhipha isilwane esikuvalile ngamanzi. Nyeke uthunyelwe itikoloji ilale nawe then ukuthi wasebenzisa amanzi kuzolunyelwa. Cha. Makuphakanyiswa itikoloji kuphakanyiswa isilwane kunemithi efakwayo. Makuphakamiswa umoya othile kunezinto esifakayo imithi. Manje wena uexpect ukuthi uzokhipha ngamanzi.
wena u-expect ukuthi uzoyenza ngamanzi. Cha mama, cha baba, cha mkhulu, phakama uphakamele impilo yakho, ngoba i-solution umuthi. Le nkonzo sikhuluma singayifihli ngoba siyazi nawe ubheke uzobona baningi abazoqala bathi no, enkonzweni yethu sesebenzisa umuthi. This is the first church yokuthi sithi kuwe sizokunikeza umuthi obhekane nawe phakathi kwe-sanctuary, phezu kwesibingelelo, ubhekane nomholi webandla one on one. Ungene uyi-one ufike umtshela uthi mholi ngiyahlupheka, mholi abantwana bami bahlupheka, babheke kimi angazi ngenzeni, kodwa ngithi ngiyayi-10 mama, ngiyayi-10. Iyothi mawufika, iyothi mamtshela leyo nto kuyoqhashuka amaketane, mamtshela leyo nto kuyovuleka la kungavuleki khona. Mhlambe mangikhuluma nje uyabuza uthi ingabe kukhanyiswa kanjani, ingabe kufuneka malini, ingabe lo muthi ukuthi uzosebenza kumele ngiukhanyisele kanjani? Mama, kusethongweni. Mangabe wena uthi no, anginamali yokuthi ngikhanyise, ingabe nizongipha mahala na? Cha mama, ethongweni kuyakhanyiswa. Ethongweni la kusethongweni kuyakhanyiswa. Kodwa uma uza wena uthi ngifuna ukuyazi ukukhanyiswa kanjani, uzokhanyisa only nge-550 rand. 550 rand uzokhanyisa. Uma uza uzokhanyisa uzonikezwa impande ezabe ifunwa nguwe. Awuzofika enkonzweni uthola abantu bagcwele kuthiwa no, sinikeza nayo impande eyi-1 hambani noyisebenzisa. No. Mawufika la uzobuza ukuthi inkinga yakho yini. Usho ukuthi inkinga yami it's 1 2 3. Mawuthi inkinga yami 1 2 3, kuzothathwa impande zihlanganiswe unikezwe zona kuthiwa kule mpande ozoyisebenzisa le 1 2 3 yakho ekuhluphayo izophela. Manje mama, wena mhlawumbe uthi no, niyadura. No mama, ayikho leyo nto. Hamba uye enyangeni ubuze ukuthi inyanga mayizokuqinisa imalini. Hamba uye enyangeni ubuze ukuthi inyanga mayiqinisa umuzi wakho imalini. Hamba uye enyangeni ubuze ukuthi inyanga idlozi lakho malivaliwe ukulivula imalini. Hamba uye enyangeni uyobuza ukuthi mawufuna umuthi wenhlanhla ukuthi imalini. I-opportunity yakho ngiyayi-10, i-opportunity yakho mama, tshintsha impilo yakho, tshintsha impilo yabantwana bakho. Mama, awukwazi ukuthi njalo uhlale udle ipapa nekhabishi. Awukwazi ukuthi njalo abantwana bakho baze bafise ukuthi ngaba abantwana bakamakhelwane. Ukhona noma ukhona uphila. Umntwana wakho azathi ngifise ngathi bengingazalwa umakhelwane. No mama, fight until the end. Woza nge-10 uzobona isimanga. Woza nge-10 uzoshintsha impilo yakho. Sithi uzosithola la 131 Marshall Street. Uzosithola la 131 Marshall Street, Marshalltown. Mawufika nje duzana nesira ubabuza ukuthi i-131 Marshalltown ikuphi, kamkhulu hodi bazokubonisa. Mama, baba, ngiyazi ukuthi le 550 ubufuna ukuyisebenzisa, ubufuna ukuyothenga igroza, ubufuna ukuyothenga into ethile uDecember, ubufuna ukuyenzela abantwana into ethile, kodwa ngithi sebenzisa le opportunity. Is a once in a lifetime. Sebenzisa le opportunity ubheke ukuthi kuzenzakalani empilweni yakho. Siyabonga mama, masihlangane. Siyabonga baba, masihlangane. Siyabonga bhuti sisi, masihlangane eMarshalltown ngeyi-10 zika December ngo-10 o'clock ekuseni. Ngiyabonga, uNkulunkulu anibusise.